Barabara-ini nene ya Thika mutino-ini tu kuma Juja City Mall kung'ethanira na kihingo gia cukuru wa Kalimoni ehetukiri marugamite kwirorera haria mutino uyu uronekire. Leo mwendo wa saa 7 na dakika 15 tulipata ripoti kwamba kuna accident imetokea eneo la Juja Mall, ambapo dereva wa gari ambayo inaonekana hapa nyuma ni Toyota Hiace ikiwa inatokea kutoka upande wa Nairobi kuelekea Thika, iligonga trailer ambayo ilikuwa barabarani. Kuratuika gari ino ya guthaturera irateire mwerekera kuma barabara nene ya Thika na iraruga nginya barabara-ini ya mukira na gututhuka mwaki undu ona borithi moka matinahota kuhonokia aria marari thiini na maretie uteithio wa gari ya kuhoria mwaki. Gari wakati ilianguka chini iliwaka moto na hao wawili waliungua kabisa, wakakuwa jivu, na kufikia sasa hatujaweza kutambua ni akina nani, na tumetoa mwili yao tumepeleka General Cargo Hospital Mortuary ikongojea uchunguzi zaidi. Family cia Arume aya kuma Maragwa kaunti-ini ya Murang'a igikinya ceceni-ini ya borithi ya Juja kuria matigari ma ngari ino matwaritwo. Kugena kuo mĩĩrĩ ya Kenya atatu aria marakwirire mutino-ini wa barabara mwena wa Arusha bũrũri-inĩ wa Tanzania ira hwaĩ-inĩ nĩ irehetwo gũkũ Nairobi. Arume acio atatu maragire na mutino riria marashindanaga mahenya-ini ma ngari na andu angĩ kuma bũrũri ucio wa Tanzania. Handũ-inĩ ha Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wangui wa Mwangi.